tuya kaje kaha ini akantu ko wasafutanga muri Yesu harimo amagara harimo imbabazi cyaterera nyabura n'ubu wakusta magic ka poso kari runde mu just kamera sikia kidai yes abarebita barunja bankore media bo barigumana mutkunda burijo kandi ntubaraganise shayo na ntuzara iveshe ntubante batuza kubantu kibari kandi nashanga aposo ningashi pastor kandi muto kandi murunji we church emwe muri Mbarara nambugana hariyo nakukorekesha ngoro washuwa tune zo guproducer amani kandi nawe uje mu Western Uganda ufitera hits zona no mweshonguzirangano janta aposo kanko akureho kwanjure n'abantu bankore media bakumanye you never know bakumanya natukubi so bakureho se bona kwakira okay ye bari mnonga kunyakira Mr Manager nini kweta manager uko ba endandikiro yanje yo no mbikwateye na music niwe. So you are my manager. Anytime I'm thankful for you. I remember you because you are my friend. Mukama simu abantu abaturikize nabakutureba kandi nabakutureba umwe bari mnonga nabakira kandi nabashemererwa aharute gitwagaruka twarya twashoba twashika twashoba twabonana. Yes, choose Daphne twakwakira we bari kujoininga. Thank you. Wonderful. Mukama ko mugisha choose. So abantu abariyo ni batureba ninyenda kubagarura mamani na nyengu nimba kunda icya kandi ndiyo muhereza wa Arise and Shine kandi ninyenda kubagambira ikigambo cya Ruhange kiriyo muri za muri yubu eshuri 10 n'umusorongo wa mushanjo ne hagira ngo manya amasikongo kukitemwa kigaruka kitoka. Can you say amen? Amen. Now HT ni kitemwa konkati kikwetema. Chikumasa ngo hina bakugira abakukitema abantu de nondi yo ningamba niwe obundi nobundi hine cyo riyo nogeze gukora konkari yo nabatemi umurimo yabo no kugira ki no kutema osanga ngo nondango at least business yawe gendo misho hari yabandi bariyo ni baroga mu business yawe ewe Baizo ro business yanje yahwire hejo najuga abatemi bakazitema. So Bible ne tugambira ngo hakiri yamasiko ngo mutikugutemwa gugaruka gutoka. Now kampe ceberaho omutini gutemwa mukama simwe bambi twakwakira omutini gutemwa konka wa gutemokebwa it since ninga shomu ziguro muringo kuba kweta taproot nikindi kimanyisa ngo shayona ogo muzikugura afune njura niguza kugaruka gukora ki gutoke busya. Now ndiyo ningamba niwe ndiyo ninkugarura mamani ngo hariho bwire bwo kutoka bazo business yatemerewe bakagitema konkiwo bakusigaho maisa bakasigaho muzi ogo muzi gwasigireho nigweza sobwire gufune njura ugaruka gukora ki gutoka niyo nshonga ati ndebiro ineduka yamani uri akana mangu yakimara konka ya bana kongera mamani hati owabire oriyo nonda ugaruke nyima wayongera kugenda umisho owachikozire na yesima na manga akakumara mani konka tine cyakubasa kumbe akakongera mani. Amina. Baiza wabare vita binji bajya heru bariyo bakorera Abu Dhabi abinji barikata. Yes, ni nyendo ubahe kigambo bakwataho mu mbere jo yo gukorera heru kandi nojimanye mbere yo kushanga utari muka abinji ni bantu bendo mugisha abinji ni bantu benda kushabugwa ni bantu benda kubahereza mukama simwe abantu mwe n'abaturikize erizoba ninyenda kurangerera no kubaro business ya firi no kubahina kisirane cyabireho no kubahina umurojo twire naroga erizoba omwizine rya Yesu wa Nazarensi ninyenda bihinduke otoke omwizine rya mukama.
ahabire karya kasente ninyenda ngo habeho kutoka okwe sente nyingi obire no tungo mushara muke erizoba ninyenda kuragura nkanabi wa mukama nkomereza wa mukama bakongera umushara omuyizine rya mukama nebyo beno okoro bumwe beno rabita kugendaje nindangiriro omuyizine rya mukama kurugeri izoba ebintu bigendo mishu nubwo rabo beno reba rose erizoba omuyizine rya mukama ninyenda kurangira amajuta ga vice versa ahabire hariho rose haze hamago. Hallelujah. Iwabire noreba obumundi nobundi ari abantu baryokwe nokora konkoronde byokora bikubure erizoba niyankana biwa mukama ngo mukama rahangori kwera wa Israel ogwari kureshara awureshara yanje niwe akuyambe akugirire mbabazi otandiko kore bintu okore mpora kandi otunge muno okore kace kandi otunge changu abantu binzi nibakora munonga konko kutunga batunga kace ninkushabire shara omwizine rya Kristo wa Nazarense mukama ayije abamagara gawe akushweke uburunji bwe nembabaze akuteke ho mugisha gwarahanga akuteke ho mugisha gwe ogendo mu misho tunguke omwizine rya mukama namwe nukatushabe shara ombwire buco shabe shara mbashabire shara musingurensi omwizine rya mukama bashabire nyenda kushabira omuntu oriyokwe otwire noshasha omutwe ubwo kugezaho gukora umutwe kubakari ugezaho ngo ogende omisho konko umutwe gukutera niyo muhereza wa mukama yine kindo nireba ari omuntu ariyo aturikize neje sa ariyo natureba natuwatchinga konke kizibu cye gutwire guryo mutwe obundi ni gukutera saidemwe ohurro busasi munonga erizoba mu izine rya mukama kwata mutogwe nkushabire shara ruhanga tatito rwana rwango mwari kwera ninsindika mashuta agomo yari kwera agarakizo kazogu agarakizo mushijogu agarakizo mwanogu omwizina erya Yesu yakiro kuchira kwawe baje singura omutogwe nagurangirira okuchirira kimwe omwizina erya Yesu Kristo mukama witu. Amen. Haroni jo muntu ariyo natureba Mr. DM Swaga konka omunda hatwire hamuberiro munda hamuri kubi na isobwira saso munda no isobwire oboryawo urumunda yinenke kintu kwaragata ohurano saso munda urekintu kunyurura obumwe no bumwogiro omusikani baronde enwara yabura erizoba omukono gwaranga gukukizi katushabire shara kwatanda yawaho nkushabire shara ninkurahira ngwe shara indi yo ninkushabira neza kukora. Hallelujah. Omwizina eri atatito n'umwana n'umwari kwera nishabira omuntu ogo owakwatanda ye atwire na shasha kurugeri izoba arebo kukira arebo kubaje ayebwe nga akarwaraho no munda omwizina eri atatito n'umwana n'umwari kwera. Amina. Harondi jo muntu ryaha otwire nokora konke sentence kurabo mu ngaro yemere imusengaro zawe ndangiremo mugisha omwizine rya mukama rwanga tatito rwangumana rwangumwari kwera deba ndi no muntu ogo owayemereza engaroze owatega engaroze nishabangu ozeze ayi mukama omuherezo mugisha ayi mukama engareze buri chone kizirate engaro ekizira kwateho omwizine rya mukama business yara akore murimo gwara akore buri chone cyara akore kigendo misho kitunguke omwizina eri atatitwe no mwana no mwari kwera yakiro mugisho gambe. Amina. Amina. Hallelujah. Harondi jo muntu ryoko konkano gwo kugeza ukora ebyo kora bo agira abandi bagumani babiroga nitutambura konkara abandi bo mirimo yabo no kuroga no kucecera abanyitima omunyitima akakureba yareba ngunoza kugenda mu misho yafayo na negesa no murogi na cecera na roga erizoba nindangire ogobire na roga amane naga mwaka amane gabafumu twagashazamu Nkora yabo twagicwecereza twarangira omukono gwarahanga gutandika kurwana nabo abatwire ni bakurwanisa. Omukono gwarahanga gutandike kuremesa abatwire nibenda kuremesa. Omukono gwarahanga gutandike kumara mamani abatwire nibenda kumara mani. Gendo mu misho
singura omwizine lya Mukama genda hagira iwaika genda otunge byokwenda omwizine lya Yesu embabazi za Mukama zibaliwe garuka otoke omwizine lya Mukama abakurebire buriya kubaraze kureba mu mwaka guriyo ni kurataho bakurebe batangare na mwenu naragura Mr. DM Swaga na Nkore media nindanjirira ngo aharuteji we are going to receive a lot of money in Jesus' name. Amen. Ya mawe rohanga wanje zine sente Mukama babare munonga pastor twaranjirira ngo ibintu nibiza kubaje Nkore media ntuza kubaba man Nkore media abantu nibaza kweyongera Nkore media bashe abakusharinga nibaza kuba binji ba viewers nibaza kukanya nabo ba viewers batunga imiji na ba viewers bitu bebe nyine nibaza kucugobamo pastor ninyenda ngo ubahereze namba yawe ya WhatsApp ubaragirire cyaca heri abantu bona abari Dubai abarikata mwamwijire bakwechekingira horayi we bari munonga so inamba yanje ya WhatsApp ni 0 mushanju 54 58 53 51 0 mushanju 54 58 53 51 zibagarukiramo 0 mushanju 54 58 5 5 chachi ni bajeta Arise and Shine Christian Ministries eriyo muri Mbarara Kakoba Nyakizi wija numbona kurunji kandi chonde cyo kwenda no basa kuchimboza ngo kuna nabagambira bareba Nkore media ubuna Apostle Serious kandi no mweshongozi wa gospel kandi no kimangu twihayo kutungura talent and namushangaha ariyo nanda kubakorera cyeshongoro kisa no basa kubaha makapera pastor kece shongoro cyawe naco bakimanye amwe bari munonga kandi iwo muntu uri kureba basa commentingaho pastor base kureba base kumanya ninga base kwakuraho then tugendo misho by the way ababona bo nanindeba bacuzeni nani nyenda kubagambira ngo kurugeri izoba ebyanyu byahinduka hari umugisha gwa Mukama ogwabamagaraganye yes pastor gumiza mutwe kamba hereza kapera kiteshongoro eki nyeshongwire kirungi munonga ninkikiririzamo omwizine lya Mukama thank you Lord Ruhanga nyebembera ahataringanile uharinganize endagura inyigize miri nempimbiza byoma uzirimbure mukabiri thank you it's a good song kandi bakuna nabagambira mwe bari mutureba Nkore media kandi next video gitambuze gisharinge ubwo yari Apostle muri Mbarara mugume muje umushabe kandi nekindi kumura mukunde ninja gumana imbaretera because me I'm here for you kandi abari online ntubakunda munonga Dubai abari Uganda bari gumana mukunda urunyankore bari kundomuka bari kunambarira bari munonga nabakunda munonga kandi for me I sign out pastor sibira abantu omwizina eri atatitwe no mwana no moyari kwira Mukama baye mugisha abahereza obusinge hati kuruga hati na nebiro byona amina thank you